Mohon kami dimaafkan bila buat keributan. Niat kami bersihkan sampah dari sekitaran. Kenapa? Tidak terima, mau berontak. Perhatikan dulu rima. Dengar resapi bar mengandung pesan. Ama Kaparuni menyerang punya alasan. Jangan karena nama hip hop langsung kau mengaku rapper. Kau dan ideologimu itulah yang akan ku geser. Perlu kau tahu kualitasku bukan sebagai orang baru, hanya memberikan peringatan kepada kalian. Berhenti dari hip hop bila kau kurang wawasan. Jangan banyak memberontak bila buta pemahaman. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Hey you bitch, this unrespect. Karena satu daratan maka diberi teguran. Harusnya terima, bukan tuduh sembarangan. Bilang ini tiruan dari distrack masa lalu. Kan kalian yang kalah, itu bukan masalahku. So, distrack satu orang yang bacot satu kandang. Instrumen sendiri merasa sudah menang. Permasalahkan Kaparuni pakai beat download. Dari situ kualitasmu terbaca. Thanks a lot. Lain kali kalau respect tolong lihat situasi. Jangan karena menang fasilitas lalu pamer aksi. Lagu masih jelek tapi ngotot minta balas. Kalian tak berkelas buat kami jadi balas. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Hey you bitch, this unrespect. Kemampuan rapping saja tunjukkan kalian jelek. Lagu respect abal-abal bikin ayam meremelek. Are you kidding me? Ini masih flowku yang standar. Kemampuan lemah sebaiknya kalian bubar. Aku tegar siap gelegar. Rimaku cepat tak mudah kau kejar. Kemampuan di bawah lebih baik berkebun di sawah. Ku berbahaya macam buaya. Rimaku kaya kalian pun terkesima. Fuck. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. I'm a back, shit the fucking loser. Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Unrespect. Hey you bitch, what you wanna do? Hey you bitch, this unrespect.